dusome urwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso ibice ni 5 no ku murongo wa 16. Paulo yandikira ab'Efeso ibice 5 umurongo wa 16. Biravuze gutya ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi, nuko ntimukabe abapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. 18. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. 19. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. 20. Muje mushima Imana Data wa twese kuko ibintu byose mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Dushimiye Imana kuko tubonye uyu mwanya mwiza tukaba duhagaze hano, cyangwa jewe navuze ko turi babiri. Shimiye Imana kuko mpagaze hano imbere yanyu, kandi shimiye kuko mwantekereje. Imana ibahereze ko niko mwabitekereje, niko mwabibonye. Sinabisabishije, ariko Imana yabibonye ngo tubane muri aya masaha kwa ngana, kandi masaha make cyangwa iminota mike, kubera kuko abasore igihe cya Farawo na Mose, Farawo yagumye kuhata cyangwa Mose aguma kumuhata ngo areke abantu b'Imana basubira iwabo. Aho byakagera aravuga ngo mureke abasaza n'abakecuru bagende, ayashakisha kugira ngo asigarane abasore bafite imbaraga bazamukorera. Biranga kugeza ubwo yavuze ngo abasore nyine bagende, ariko ntibakaje kure. Mureke abantu bagende ariko babe hafi kumupaka, tuza dusabana dusange, ariko ntibaje bagume hafi. Nshatse kuvuga iki? Nukuvuga ngo tuza tuja mu gisirimba tukaja mu biki, ariko ijambo ryashika umundi mwanya novuga ngo twari iminota 30 cyangwa 40 musiga hano. Ndabizi neza no gutemera ngo uvuge ngo yaye, kandi hari igihe uvuga ngo yaye ariko bitari mu mutima, ariko kera mu mutima tumaze kwiririmbira, cyari cyatuzanye kirakemutse. None se hasigaye nasigara ku rutari ntibimureba, aramenya umuhanda ahereza, nadataha bareba aho bamushira. Bene ko niko bimeze. Ariko turabashimiye, kandi sitwara umwanya muremure ndaja kubarambira n'ikindi gihe mutazanga kumutumira. Twaramutumiye ngo araramba gusa ngo turakubana turahungiza turicura ngo yanga kumara, ntimugasubire ngo muzamushisha mu ruje. Bene ikintu cyose ni kiasi, siko bimeze. Kandi muvuge ngo amen. Bamwe ntibavuze kera uko barambiwe bagiye gutaha. Muvuge ngo amina. Nibigenda gutyo turarangiza vuba, ariko ni mucece sinisubizaga sindi inyabo. Mvuge ngo Bwana sifiwe, nimara sesuye mvuge njye ngo amina. Ariko tuza turirimba kugira ngo ari utunezere, tuza dutamba ngo ari utunezere, ahubwo ikitubamwo nicyo kiza gituma turirimba, kandi ikiturimo nicyo kiza gituma tunezera. Ariko tituririmba ngo ari abantu banezere, oya
kuririmba ariko tudafite ikintu kiturimo ntibishoboke bikaba. Ndabashimiye cyane ministeri n'Imana ministeri y'Imana n'urukundo. Ministeri ya Yesu Kristo n'ubuntu bwayo kuko yabuduhaye tudatanze ikiguzi. Ministeri y'umwuka ni ushirika, umwuka uhamagara abo mu isi bose ngo babishora imwe umwungera bumwe. Izo ni za ministeri Imana, Umwana n'Umwuka we. None ga shimiye ministeri yandaritse. Hari akantu kamwe gusiza nibuka natengushe ariko siratengushe byabaye kuko mpaye mbunga igihe nabunze mva ruguru iwacu. Abanyintu bo kucanzovu baje kunjana baravuga ngo bafite igiterane. None barankeneye ngo tuzobane nabo. Ndababwira ngo ejo kuwa mbere zahaguruka. Ako kantu ubu kaza kandiga kuko naje tagiye guterana n'abakorari babanye. Kweli. Uko bamirangeke zandirimbo zaba zaririmba nico kirakimbabaza kuko naje tagiye ngo tubane kucanzo. None mwebwe muntumiye byaranejeje kugangiye kumara. Uvuge ngo amen. Byaranshimishije kandi biranezeza. Ntabwo baduhaye teme ariko nageze hano numva bavuga ngo intego ni ugushima. Siko ni ugushima. Timuruzi uyu mwuka tuzaduhumeka kuva umunsi Imana iwuhumekeramo ikaba ngo ubu n'ubugingo nguhaye. Kandi ngo Imana yavuga ngo ubugingo nguhaye uzushima Imana uko bukeye nuko bwije. Kandi gitumye ngo ushize kwisi nukura ngo uzushima. Nutanshima uzovuga yuko nakureba. Ariko Imana ishimwe kuko tugifite urubyiruko rugiye rutekereza gushima Data wa twese uri mu ijuru. Nimwovuga ngo amina. Icyo kintu kiranejeje n'abayobozi kibanezeze n'abakecuru kibanezeze. Hariho abandi batagitekereza uburyo bwo gushima aho bagejeje umwaka iwe gusa n'ukwigendera uko ashaka. Ariko Imana ishimwe kuko mufite intego yo kuvuga ngo mushime Imana. Timushima abantu mugashima Imana. Ngiye kuganira uburyo bwo kuririmba. Uvuge ngo amen. Kuririmba ni kwiza. Hari indirimbo zitandatu tuzoririmba. Zitatu zararirimbwe zaratambutse. Hasigaye zitatu. Izitatu zatambutse imwe yaririmbye wa munsi isi Imana irema isi ngo ibeho. Indirimbo iraririmba. Iyindi ndirimbo ndaja kubereka abakeneye gusoma ibyanditswe ngiye mu byanditswe n'utira. Iyindi ya kabiri yaririmbwe wa munsi Yesu avuka mu ijuru icyubahiro kibe ikimana no mu isi. Ibiraririmba iyo yaratambutse tizongera kuririmba. Yesu ntazogaruka kuvuka azoza gushimanza no kujana bizeye. Naho ubundi yaje ari intama ubwa kabiri azogaruka ari intare. Siko kumurangwa azosakana azabembereza se. Oya. Mumwiteho igihe kirageze. Mumwiteho mumukunde cyane. Ariko nagaruka ntazoza ari nk'intama azoza ari intare. Indi ndirimbo yaririmbwe umunsi azamuka wa munsi babagabo baratumbira bararangiza babona neza ararenze n'ibicu. Yararirimba. Indirimbo dusigaranye zindi zitatu zitararirimba. Imwe ni yitorero. Iyindi ni ya Mose. Iyindi ni y'umwana w'intama. Izo ko ari zitatu. Izo zisigaye. Tuzoziririmba. Tuzoba turi bakoniteri twese. Twese. Muvuge ngo amina. Ikibazo dufite nuko turepeta tukaririmba ariko indirimbo ntizigira umusaruro, indirimbo ntizikiza abarwayi, indirimbo ntizikiza impumyi, indirimbo ntizikize ababoshwe, indirimbo zikagumira
zigahekera hagusa ariko ntizigira ico zikora. Ariko indirimbo ni ikintu gikomeye kandi gifite imbaraga. Daririmbye ngamufatire se batayi kame ganza numvishwe manura ima Baba nguroho takatifu anijaze na upendo wake nikatende kazi yako. Baba nguroho takatifu anijaze na upendo wake nikatende kazi yako. Ushindi Bwana ukanipe na nguvu Bwana ukanijaze, nisitazame yaliyopita nikakaze. Ushindi Bwana ukanipe na nguvu Bwana ukanijaze, nisitazame yaliyopita nikakaze. Tubuni leo ndugu zangu, wakati na majirani haya, pokea Bwana Yesu upate uzima. Tubuni leo ndugu zangu, wakati na majirani haya, pokea Bwana Yesu upate uzima. Yesu niongoze Bwana wangu, nishindie Mungu wangu, atende kazi yako. Uvuge ngo amina. Kuririmba kugira umumaro, kuririmba guhesha imbaraga mu buzima bw'umuntu, kandi kubwiriza kuzarangira, gusenga kuzarangira, ariko mu ijuru tuzasigarana kuririmba gusa. Ariko kuririmba ni kwiza abantu. Kuririmba usarinza mbona abantu bamwe n'abahungu abandi n'abakobwa kandi bakiri batoya, ariko ugasanga nimba ariko yavuze sinza bimenye, ugasanga habe nari na geste ntiyobasha kugenda geste nk'abandi. Nimba abandi bagiye gutya ugasanga ko arasobaganye akajigo benuka aho batera indirimbo, ugasanga iwe yahugiye ku bindi sinzi ibyo ari. Ariko ye aho basenga ntasenga, baririmba ntaririmba, basirimba ntasirimba. Ese uwabarizwa wagushaka yo gushakira. Ariko kuririmba twitoza tukiri hano ku isi. Mwagize neza cyane. Muruzi bingi mukozi ibi ni byiza byerekana kuko ababuzukuru bacu bitwaye neza mu buryo bw'umurimo. Iyo batwitwara neza twese kujya twagiza amasiko ngo uwo mpeza kakira gikombe nanye kagishinga muwanje gute, bakazavuga ngo iriya imayi bakazaje guheza abanyeshuri barangije agatanga ibuye. Abazungu n'abatari akabuye keza gayakuye niba yaragakuye iwayi Buraya, yakageza muri byura yakaguhereza yakagucumika akababwira ngo ugende uzokabike mu ntukagate, kandi agakabuyiko tikaja muri saba ukajana mu isanduku, naho iyi mwamwaye iraja muri saba. Siko bimeze, iraja muri saba. Ariko hano muri tayari ngari muvuge ngo amini. Ndabona hangani bari ko bari bompandeba cyane, ko ndabona aribo baba kumva cyane, ariko naba ngaba ko ndababona n'abantu uka mu bitugu nuko ntari ikizima ngo ndebe inyuma ari
kuririmba kugira umumaro ukomeye mu buzima. Iyo usenga uzuririmba imyuka mibi kavaho n'abadayimoni bagahunga bakagenda bajwigira. Abadayimoni tibaza bapfa abaza bahunga kandi kujya muzamwumva ngo moto abandi ngo twika ntiyosha dayimoni ntiyosha igihe kiye kirage ariko icyaza akora azahunga. Nukuvuga ngo iyo turirimba twirukana dayimoni, twirukana ikintu cyose kibi. Timurabona kuvuga ngo bigishe wumve biza bitinda cyane, cyangwa kuvuga ngo amasengesho ngo basenge bageraho umuzuzwa mwese mugira biba bya imitsi bayareze ibyo byagize, ariko kurimba agakorasi shima Imana mutima wanje we shima Imana gutya bakubita kera ukama wumva ibintu bibaye ibindi ukuba kera utangiye guhinduka mu buzima. Noneho baje gukubita ibombi bakubita inyigisho moto unawaka mugire gute muvuge ngo amina. Agira ubanguka some kandi nawe usoma gusa nimara turangize. Samuel wa mbere, igitabo cya Samuel wa mbere 16 umurongo wa 17. 16 umurongo wa 17, igitabo cya mbere cya Samuel. Samuel wa mbere 16 umurongo wa 17. Aho aravuga ngo nuko Sawuli abwira abagaragu be ati nimushakire umuntu uzi gucuranga neza, mushake nkaba Imana, mushake nkaba Be, mushake nkaba David, mushake nkaba Mbangutse. Aho umuhungu umwe aramusubiza ati umuhungu umwe ko muri mwebwe ntazi izina. Nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu. Aho nabonye umuntu Kayore, ni umucuranzi w'umuhanga, ni igitangaza, ni umugabo w'imbaraga n'intwari kandi ni umurwanyi. Aho aritonda mu byo avuga. Uvuga ibyo abaririmbyi baza bakora n'abacuranzi baza bakora. Ijambo rya mbere ni intwari, ijambo rya kabiri ni abahanga, irindi jambo n'abitonze. Ni umuntu w'igikundiro kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Kandi n'uw'igikundiro kandi Uwiteka ari kumwe namwe. Mwebwe mufite za ministeri, niba muririmba muri ab'igikundiro Uwiteka ari kumwe namwe. Tumwovuga ngo amina. Uwiteka ari kumwe namwe. Nawe gabitabaye ntibishoboka. Nukuvuga ngo ntibyo. Aho komeza hepfo. Nico cyatumye Sawuli atuma intumwa kuri Yesayi aramubwira ati nyoherereza umuhungu wawe Dawidi uragira intama. Munohereze Dawidi aze kugira ngo mwaje kugira ngo mwaje kugira ute kuba mwe nta gisubizo babona. Mwaje kugira gute? Kuririmba, gushima iki yagize gute? None tukwiye kumenya ko twaje kwishima niki yakoze mu buzima bwanje, mu buzima bwawe, mu buzima bwacu twese. Twaje kwishima kuko yaturinze, ikatugaburira, ikatwambika, ikaduhe kuyimenya. Icyo cyatumye twaje kwishima, twaje kwerekana aho. Maze Yesayi azana indogobe ayihekesha amarobe y'imitsima n'imvumba ya vino n'umwagazi w'ihene, abyohereza Sawuli bijyanywe n'umuhungu we Dawidi. Dawidi asohoye kwa Sawuli amuhagarara imbere. Sawuli aramukunda cyane, amugira umutwaza intwaro. Maze Sawuli atuma kuri Yesayi ati ngusabye Dawidi ngo ajye ankorera kuko antonyeho. Hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa, agakira umwuka mubi ukamuvamo. Agakira uko ari abafite umwuka mubi barahari. Kumira ngo ni Sawuli se byabayeho wenyine gusa, n'abandi bariho. Bibiliya itubwiye amakuru y'ubuhanga bwo kuririmba no gucuranga.
kandi hari abantu umwuka mubi uzuhangaho akagirira ishari umucuranzi, akagirira ishari umuririmbyi, akagirira ishari ministeri, akagirira ishari abashumba, akagirira ishari kanisa, akagirira ishari nyanaka, akagirira ishari ngo abana be ngo bagiye ngo muri Amerika bose, aho wewe niki cyatumye utagendayo, akagirira ishari ngo baratunze ngo bafite ngo inkanishi, wewe niki cyatumye utazigize, akavuga ngo yarabyaye cyane, wowe se ninde wakubujije, wa undi wagiriye ishari yarakubujije kubyara. Ngaho abantu batinze imyuka mibi ikabahangaho, nukuvuga ngo icyiza kugira ngo twirukane iyo myuka mibi nukubanza tugashakisha uburyo bwo kuririmba dusizwe n'imbaraga z'umwuka, twarangiza twaririmba iyo myuka mibi ikava ku bantu. Muvuge ngo amen. Myuka mibi ikava ku bantu, ariko imyuka mibi nibitangaza izamiza gukya ikaza gukya ikaza ese izina ni ryake Sebanyana wa muzehe ise yagatangaza haleluya gukya mukavuga ngo mwese mugiye kuja mu ijuru. Eliya nonoga abantu bakavuga ngo Sebanyana warako Sebanyana ngwiwe ngo kubera iki yambara iriya shati tukuru aho wowe ntuziyamagaza aba nuko imyuka mibi ziza ya shitani igahanga ku bantu, ariko kugira ngo ihunge nuko uzuririmba, wamara kuririmba umwuka w'Imana ukaza ukagera kuri wa wundi ufite ishari ya shati tukuru, yarangiza umutima unatulia. Tuza wanyanja tuza wamba kuri uko byari bimeze. Sawuli yari igitangaza, ariko amenya ubutumire. Timuzi uko nguko mwaje iyi ministeri yanyu gisubizo, ese n'igisubizo uko nguko hari bamwe baza barara bayishigitiraho, bakarara bavuga ngo gisubizo ngo yagiye hejuru, ngo gasarani, ngo kitengera, ngo iri hehe, ngo none bazanye zawadi, ngo bazanye iki, ngo impano ko barazigira ngo yewe mwumva igitangaza, kuko izo bimubwiye iki? Ananiwe kuja mu nzu ngo avuga ngo Nyagasani we ushimwe ko wandemye ukangira ukusa, ariko ngo agiye kuri gisubizo kugira gisubizo yagize yagiye kubona se kinka ngo yonye imirimo y'abandi. Gisubizo iri mu kazi, iri kwirakora kwirerekana ibikorwa Imana yaduhaye ngo tugende mu isi yose tubwire ibyaremwe, tubabwire ijambo ry'Imana, tubabwire niturangiza muririmbe abantu bakizwe bave mu byaha. Ariko yamara akavuga ngo gisubizo utwo ngutwo mwambaye ukuga bamwe ba Sawuli kubarangiza bariko weme bacu ngo baramwambitse nyine bombi n'umugore aho none ko bamwambitse n'umugore niyenda wowe ntawe ufite iyo umushatse ngo bamwambitse ngo bombi n'umugabo aho wewe nimba nta mugabo ufite iyo ushatse umugabo bakabambika mwe. Ariko Imana neco gituma umutima wanje onezererwa uhoraho neco gituma ndetse n'umubiri wanje uzaruhuka ngiye kuririmba. Ngo Dawudi araza ngo ashikimbe imbere ya Sawuli atangira kuririmba, sinzi korasi yaririmba, sinzi couple yaririmbye, sinizi
nimba yaravuze ngo mbwira amagambo ya Yesu nimba yararirimbye aravuga ngo pale msalabani Yesu alitawe tewe nizame nimba yararirimbye ngo ukibwira ukuri ukananga ukananga mugira gutya muvuga ngo amina simbizi nimba ariyo yaririmbye nimba ari ikizuru nimba ari igiki ariko icyo yakoze gusa nuko yari afite igikundira imbere y'Imana. Imana iravuga ngo iyo uririmba yose uko ingana ni automatique kwa sawa zavuga ukuri iyo ntabutuyizi niduyizi abe kukubita kukuri mwe zavuga ukuri ukunda nkunde zavuga ukuri Dawudi arashe neza atangiye kuririmba yatangira gukinguka garirimbye ngo umwuka mubi wari kuri Sawuli ugatangira ko kushukuma Sawuli ngakavuga ati kandi ibintu bizogenda neza noneho ngo agashaka nawe ko kuvuga ngo neza timuza mubona abantu bamwe baza barakara kandi mutirirana kandi utararamuwe ngo akugaburire ariko wavuga ngo amena ntagusubize kandi ukabure n'ijisho ryiwe ukabona sinzi uko hayareba ukambwira ngo none yakugaye kandi mutabana uko ijisho naryo rimwe rya Sawuli rizariba sinzi uko rizariba tatumbura ijisho kandi ntari gicenyine ngo ribe ritoya ariko ukabona nyine ko arareba sinzi uko areba Sawuli ariko ijisho na Bibiliya zivuga ngo ikiri ku mutima ngo nicyo kiza gisesekara ku kanwa cyangwa kigasesekara no ku maso. Iyo umuntu anezerewe uzumubona anatabasamu ukabona arasa neza arashangamuka. Changamuka tucheze na Bwana Yesu. Changamuka tucheze na Bwana Yesu. Nonoga ukabona umuntu arakeye. Uzugera n'ahantu hamwe gukya wasanga wareba abe n'umupasteri wamukutijisho kwamba ati Nyagasani nimbona mvuye kuri gatuti zobangiriya Nyagasani. Ukuntaya kwitegereza n'ukuntaya kureba ukavuga ati uyu muntu uko biri kose arasa nkaho adafitikanye n'abasore kuvuga ngo bantumire ukamuvuga ngo ugashiramo akarongo ukavuga ngo ibintu birakomeye kurya nawe ntaba ari muzima abafite kasoro n'ukuri ariko bimugiye gukya Yesu wo mu ijuru uvuge ngo amina aracuranga wacurange none ngo Sawuli ngo akumva ngo ibintu akavuga ati biyangi bigenda sawa ngabe kucuranga Imana curange none ga Sawuli ngo ari igitabo kimwe ndasomye kivuga ngo kera habaye inkuru zo muri Bibiliya kiravuga ngo Sawuli cyo gitabo kizakivuga Sawuli kikamusobanura ngo Sawuli ngo yagaza abanza ngo agafatwa n'ukaho yafashwe n'igicu ngo akamafata amasahani buke ngo akamenagura baba bagabo bamwe bakimena amasahani ninyi ba Sawuli yashika yasanga gukene mu mutsi mutaranasha ngo sukuwe uzutekereza ngo mu mutwe wawe ugira ubwenge kandi abona yaramushatse afite ubwenge kurya kari uzomukubitira gakorasi kubita korasi wamukubita gakorasi ivuga ngo Yesu rekaribishwa
arusini ukokana apoye kazirisha yoba yawe iwe sawa yewe wamuti twagize indoba turi sawa none ugiye kumwita ntambwe mfite Sauli ngo amare arategera yumva umuziki wa Dawudi tegera ngakubita ima ukubite umuziki ushiremo akamateraguza imigeri agasaragurika akamena ibintu abantu bakavuga ati ariko wewe ukubizogenda gute keraga umwuka mubi wamujeho umuntu yanezerewe buri gihe cyose agira urukundo mu buzima kandi wamaruka agira amahoro nimuvuge ngo amahoro iyo mwanezerewe iyo abaririmbyi baririmbye ukumva byakugezeho ututaha ukavuga ngo ni ukuri igisubizo yakozeho ukavuga ngo ni ukuri nanezerewe ukuntu numvishe baririmbye numvishe banezereje cyane ni ukuvuga ngo uba wageze ku kintu cyiza uba wataye Sauli ugeze mu migisha y'Imana nimba turirimbe dufite intego Bibiliya yatubwiye ngo mucunguze uburyo umwete bwo kuko iminsi ari mibi kandi ngo mugere kuko bikwiriye ngo mudasinde inzoga zirimo ubukubagaye yewe ushobora kuba ministeri mukaba baririmbyi ariko mufite ubukubagaye ariko aravuga ngo muririmbe indirimbo z'umwuka ngo nibihimbano nizingaga muzamugiraga mutunga nizo bihimbano z'umwuka mwamaraga mukabishiraho bikagira hari umuntu umwe agereye ariko ahura n'abambuzi baramukubita ukunda bagowe kingeni mwikunda ingo muzaragu ingo mudashira Dawudi ngo ari amagambo atatu yakoze ngo akora ku Mana nimuvuge ngo amina atatu akora ku Mana ngo icyambere ngo nuko yagaburiye abakene cya kabiri ngo nuko yafashije imfubyi icya gatatu ngo nuko yigishije abaririmbyi arabaforme muri kujya konditere kujya ufite ibintu bikomeye cyane wowe utasobanukirwa nabyo uzi konditere ukuntu uzushakisha indirimbo ugashakisha amajwi icyakora uvuga amajwi se basigaye bapfa kuririmba gusa nyine ariko ugashakisha amajwi ya soprano ukayiga utavukanye mu nda ya nyubi ukayiga Yesu anaweza iyo ni soprano goya anayate makusudi yake ariko mukaryiga neza ukaryiga iyo utavukanye warangiza ukiga tenare utavukanye kuri muziki idari twe twacuranze ibidari
mujya ari imigitandatu yose igira amajwi yose uko atandatu kandi mugiramwo so na la na re na do na mi nukuvuga ngo mukagira ngo iyi so cyangwa la hararirimba soprano irarimbamwe abahungu re bararimba arito abagabo abagore basubire muri soprano bene uko mukumva shanje takuvuga ngo ikoro yose ije ngo nimba lila ngo mwese muririmbe ngo mwamupfa kuba gusa ngaho ngubona arito ngubona tenare ngubona soprano ngaho naririmbe oya nukugenda takuzigutya ariko korali ukazugenda twari kuvuga abakorali tukavuga n'abaririmbyi ariko nta mwanya habaga abaririmbyi hakaba n'abakorali babamo none abaririmbyi bagapanga sauti nyororo mapigo sama tayari kumiminika watu wa Mungu jameni muwe tayari ukamenya ngo mugiye kuririmba muzuye imbaraga z'umwuka kandi kuririmba ni sauti ine amajwi kwarani kandi ntimugire indirimbo imwe ngo muyigire ikigurwamana oya we ngo tutaragera kuri indirimbo mutiza tunezero zose kuva mu itangira ukabera muri ufumu zose ni indirimbo muvuge ngo amina nono ngo Imana ngo ibone Dawudi amagambo akoze gufasha imfuvyi n'abakene ngo arebe ngo n'ukuntu yahimbye aforma abakorari yinyi bayimbari murabakorari cyangwa murabaririmbyi nivuge ngo amina utari umurimvyi yasigaye uvuge ngo amina murabaririmbyi ukumworirimba ijwi neza bene yanga amajwi yose kwarane mwe yashobora bamwe botangira kwa makorora gutya atararuhari umwe yarananiwe gutya ngo amare president w'ikorari yama murengeza aramusohora hanze iwakiri ya ruguru nono tugirisha indirimbo ntimuruzi kubu nyine twatwitegura Noel Noel muhanuzi Yesaya yahanuye ko Yesaza muhanuzi twapangijwe twamushira muri soprano ikamunani tenare iramunani arito iramunani ngo agere kuri base ya makoro waragize president ya mamuba muri bamusoraje hadi ndamwe ati yewe mureke ijwi rya munaniye mwihorera tumurenganye ibyo ko turabivugira iki Dawudi ngo akora ibyo bintu bikora ku Mana niyo mpamvu no kuririmba ariko aririmba kuri Sauli agahiga kumwica no kumugira nabi ariko kuko yarazi ibyo yakoze Imana ikavuga ngo Dawudi sinzokurekerera sinzaguhana nzabana nawe yemwe mwabaririmbyi muri hano mwese mugende mwitonde igihe ni kibi mwitoze mugire neza mukore neza igihe ni kibi nimumara kwitoza musenge indirimbo zanyu zizokiza abantu bose abari mu isi n'abari hano n'abari kure zizabakiza Imana ibafashe kandi Imana ibagire neza